Sutra u 18 časova u Kulturnom centru Gradiška biće promovisana knjiga Sećanja Vase Čubrilovića. Poznato je da je Vasa Čubrilović jedan od učesnika Sarajevskog atentata 1914. godine. Moji gosti su gospođa Radana Vila-Stanišljević, predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Gradiška i direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujčić. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Vaso je preživio samo zato što je bio maloljetan. Poznato je da je njegov brat Veljko obješen. Knjiga je značajan istorijski dokument, proistekao iz značajnih dokumenata, odnosno rukopisa Vase Čubrilovića. Kada je on to sve zapisao ili zapisivao? Kome je to zavještao? Kako vi to komentarišete? Je li to karakteristika ovdašnjeg naroda? To je izvanredna karakteristika i kad pogledate sad naslovnu stranu Sećanja, gdje gledate njegov pogled iz tog vremena, znači tad imao 19 godina, pod brojem 2266, 2.11.1914. To nisu bili obični ljudi. Čubrilovići su ljudi koji su u svom korijenu i u svojim izdancima nosili neku nadprosječnu snagu. Tu intelektualnu snagu koju je Vasa Čubrilović, potonji akademik, pokazao u odrastanju, jer u sedmočlanoj porodici siroče, bez oca, kasnije i majke, on nikad nije klonuo. Ono što je interesantno, recimo, on izlazi iz zatvora poslije teške robije i iste godine upisuje studij u Zagrebu. Znači, oni su imali nešto u svom biću. Prvo, sestra najstarija Staka, za koju smatram da bi trebalo da bude tema posebnog proučavanja, u čemu je tolika bila intelektualna snaga prve žene ljekara sa ovih prostora i kako su se oni držali jedni drugih i tako ne u običnom vezivanju, nego u tom intelektualnom poimanju uvijek u prvom redu. U nacionalnom redu su bili prvi, u naučnom su bili prvi, u patrijarhalnom, u čuvanju uspomene. Jer mi sad pratimo u knjizi Sećanja, mi pratimo da neko kad već u godinama ozbiljne zrelosti životne vraća se u sjećanje šestogodišnjeg dječaka da kaže šta je tad bilo kad je išao kod rođaka u Krupu, kako su oni živjeli kao siročići i nikad u cijeloj knjizi u uspravnom životu Vase Čubrilovića nema klonuća. Jer za život bez klonuća potrebno je mudrost i veliko prostranstvo intelektualno kojim zapravo u tom prostranstvu ti nosiš najljepše osobine svoga naroda, a da ne naglašavaš da je to osobina tvog naroda, nego da je svjedočiš. To su sećanja. Dakle, porodica Čubrilović bi trebalo da nam bude putokaz, da nam bude mjera. Porodica Čubrilović i taj soj odabrani ljudi u Gradišci tog vremena, znači početkom 20. vijeka, to je bio jedan poseban soj ljudi koje mi ne možemo okarakterisati da su to samo, bile su to trgovačke porodice, bili su imućni. Oni su bili vođe svog naroda. Oni su imali tu urođenu sposobnost da ih ljudi prepoznaju i da ih pamte. Recimo, Vaso Vidović, koji je sačuvao ovu djecu Čubrilovića, to je bio čovjek koji bi danas u ovom vremenu, u savremenoj tehnologiji, toliko imponovao svojom snagom, jer noseći narodnu nošnju, on je bio gospodin, oblačeći odijelo od odabranog štofa, on je bio narodni vođa. To su, znači, Čubrilovići. To je ta snaga majke Savke i oca Jove, koji i umirući nosi taj nacionalni zavjet svom prijatelju. Kad jednoga dana pobjedim, dođi na moj grob i 3 put reci Jovo, došla je Srbija. To su vođe. Oni su iskonske vođe, gorštački narod koji u toj pitomoj Lijevčanskoj ravnici nosio svoju gorštačku snagu. Oni su zapravo intelektualni hrastovi na kojima danas počiva prostor u kojem se mi krećemo. Prvo je ovo pitanje. Treba reći da je posljednjih godina konačno počelo to takozvano skidanje prašine sa značajnih ličnosti, događaja, perioda u srpskom narodu. Ja se moram
vratiti i na serijal Srpska varoš, koju je naši gledaoci mogli su da vide 2 epizode, u petak je posljednja 3. Ali ono što me također zanima jeste, evo, i Prosvjeta je proslavila značajan jubilej. Vi organizujete različita predavanja, promocije. Šta se trenutno dešava i u Prosvjeti? Prosvjeta je obilježila značajan jubilej, 120 godina postojanja, jer iste godine kad je formirana Prosvjeta u Sarajevu, iste godine je formirana i u Gradišci. I svi ovi ljudi o kojima govorimo jutros... Sutra i jutros. Da, i sutra. Zapravo govoreći o Čubrilovićima, govorimo metaforično o cijelom tom soju ljudi. Svi su oni bili članovi Prosvjete, svi su oni bili pretplatnici Srpske književne zadruge, stizala prva izdanja. Svi su oni vjerovali u snagu obrazovanja. Prosvjeta u Gradišci tradicionalno priprema Svetosavsku akademiju, koja je ove godine bila neobična, nesvakidašnja i ljudi su bili jako zadovoljni. I Prosvjeta izdaje Gradiški zbornik, čiji je glavni odgovorni urednik Bojan Vujčić. I Prosvjeta 25 godina već provodi konkurs Istina o Srbima, koji je internacionalnog karaktera, na koji se javljaju mladi, daroviti ljudi, nepoznati javnosti i pokazuju zrelošću svojih dijela da pripadaju jednom posebnom soju. I sve se to objavljuje i Gradiški zbornik u knjizi i Istina o Srbima u knjizi. I to je prostor, ovo što ste rekli, da se skida prašina, to je zahvaljujući mladim ljudima, obrazovanim, koji su dobili sada priliku i to je ta smjena pokoljenja. Vjerovatno je došao taj trenutak, sazreo, sudbina ga odredila u kojem oni, mladi ljudi iz Gradiške, obrazovani, evo tu je i Bojan koji je jako puno uradio, i ta grupa, snimaju se filmovi u kojima se bilježi to što nije zaboravljeno, tako da zapravo oni potvrđuju da se nastavlja to sjeme Čubrilovića. Pred kraj razgovora ćemo se vratiti i na početak i na sutrašnju promociju. I vi ćete govoriti i sutra. Da, ja ću govoriti sutra o umjetničkoj vrijednosti sećanja i govorit ću o tome kakvi su to bili ljudi koji su bili profesori u gimnaziji Vasi Čubriloviću, o fenomenu Tuzlanske gimnazije i o Tugomiru Alaupoviću, jednoj od najmarkantnijih ličnosti toga vremena, koji je presudio u sudbini drugih intelektualaca, Mladena Stojanovića, Sretena Stojanovića, toj generaciji Andrića poslije i tako da je to sutra, ja govorim o tome kakvi su sumraci u Bosanskoj Krupi kad se vraćaju s paše stada ovaca, a 2 djevojke od 17 godina tiho zapjevaju, i kako je Gavrilo Princip u tamnici poslao poruku oganj gori nasred sjenokosa. Hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Ono što ja znam jeste da će i naša kamera sigurno biti sutra u 18 časova na promociji, da će širi auditorijum moći da vidi kako je bilo. Hvala vam još jednom.